siang hari ini bersama singa dangdut King of the Road Putra Abi Zufa. Itu kan semua. Maminya Alsa, Papa Suwarno, Ibu Mukmina, Joman, Hanswa Production, ora boke, ora oke. Demen kelingan bae sayang wis anak sing duwe rasa pegel ngentenane kapan ayang kurang kane mati demi Tuhan cintane beli bakal ilang awis pegel ngentenane kapan ayang kurang jane Maminya Alsa, kita satu gore bang Jibli dewe mau tegal sembada Yoman Putra Abi siapa bro singa dapet King of the Road nang apa hati tidak menong sejin cinta ning suci li bisa keleng nopo ngayu gagal sabar ngentini senajan ayang ana ning luar negeri sumpah mati demi Tuhan cintane beli bakal ilang kakak wis pegel ngentenane kapan ayang kurang jane yo Putra bisa bro Asa Production, Salatri Musik Official, Salatri Audio Professional Sound System. Nangapa hati tidak menong siji cintane suci dipisah keleleng ayangnya nambah kontrak lagi Pak mati demi Tuhan cintanya beli bakal hilang rasa pegel ngentenane kapan ayang rangga anane Sebisar maning tentunya masih dibikin spesial buat masyarakat desa Tegal Sempadan, Bapak Muin, Ibu Mukmina, majikan, pengantin wadon musik lagi berbahagia. Nangapa hati tidak menong siji cintane suci bisa keleleng nopo ngayu gagal sabar ngenteni senajan ayang ana ning luar negeri wong demen kelingan bae sayang wis ana sing duwe rasa pegel ngentenane kapan sirah kurang jaane